Yazindutse iya marumba. Uyu mugani baca ngo yazindutse iya marumba bawuca iyo babonye umuntu waciye ijoro mo kabiri azinduwe n'ikimubogamiye. Nibwo bavuga ngo naka yazindutse iya marumba. Wakomotse kuri Marumba w'i Kageyo mu Cyingogo i Gisenyi ku ngoma ya Mutara Semugeshi ahahinga mu mwaka w'1600. Marumba yari umuhigi n'umutezi w'inyamaswa ziribwa n'izitaribwa: imbogo, inyemera, impongo, amasha, ingwe, imondo, ibyondi, inkima n'izindi, dore ko n'abaturanyi be bose muri ako karere k'ishyamba rya Cyingogo bari abatezi b'inyamaswa. Amaze kubona umwuga we uhimbaje, yigira inama yo kujya atura impu z'inyamaswa yishe kwa Semugeshi. Arabitangira arazitura. Semugeshi arabishima, bituma amugira umutoni we, amugabira abahigi bose batuye mu Cyingogo. Abahigi barayoboka bamutura impu, nawe akazijyana ibwami, mbese biba umuhango we. Bukeye abahigi babonye ko bimukijije kandi atakijya mu ishyamba, batangira kumugirira ishyari. Bamuca ruhinga nyuma. Inyamaswa zaguye mu mitego yabahaye bakazitegura, bakabaga impu bakazijyanira ibwami, bakazitura ku giti cyabo kugira ngo bamenyekane, babone n'uko barega Marumba amanyoma. Biba bityo iminsi. Marumba abonye batakimuzanira impu ararakara, ajya kurega ibwami. Abwira Semugeshi ati: abantu duturanye iyo nteze imitego yanjye igafata, banca ruhinga nyuma bakayitegura. Semugeshi arabatumiza agira ngo baze baburane. Baraza. Bageze ibwami bati: ngaho Marumba ashinja abantu bawe. Marumba aratangira ati: abantu nagabanye ari abatezi, none nsigaye ntega imitego bakanca ruhinga nyuma bakayitegura. Nimubambarize ikibibatera. Nabo bahabwa urubuga rwo kwiregura. Baraterura bati: Marumba aratubeshyera, dufite imitego yacu bwite, iyo ifashe niyo dutegura. Abacamanza bamaze kumva impande zombi bati: Marumba, erekana ibimenyetso bibihamya cyangwa utange abagabo babibonye. Marumba bibura byombi. Abacamanza bati: uratsinzwe, dusanze urega ubusa, none genda uzabubikire, maze nubabona uzaberekane by'imvaho. Nuko Marumba arashwiragira aragenda. Ageze iwe akoranya inshuti ze zose, bajya inama zo kujya baca ijoro mo kabiri, bakajya mu ishyamba kureba imitego yabo. Batangiye kugenza batyo, ba bandi bayiteguraga baracwedeka, bibaho bisa n'ibyibagirana. Marumba na ba bagenzi be babonye ko imitego yabo yasugiye itagitegurwa, baradohoka barekera iyo, ntibongera kujya bayisura. Ariko Marumba akababwa. Bigeze aho agira akambuguyu ko kujya ayisura wenyine, kuko abandi batakibyitayeho. Igihe akigingimiranya, ingeso y'abaturanyi be irabyuka, bajya mu mitego barayitegura. Marumba abyumvise ararubira. Bigeze mu gicuku cya nyuma, amena ijoro ajya mu ishyamba. Akiryegera ahubirana n'imbogo yabyaye, iramwesimuribatiraho. Bukeye basanga intumbi ye igaramye mu kinani. Kuva ubwo rero babikurizaho umugani, babona umuntu wazindutse cyane bati: yazindutse iya Marumba. Kuzinduka iya Marumba ni uguca ijoro mo kabiri kubera imitima ihagaze.